nang litung si bagi ko mati di so then on la so a situation matela so PGR VGR eviction han non ni ko ni hangik po la si la so aku thak nang tu hin pen PC EGR VGR along lea puthak la pen illegal encroachers atuma phan eviction nangi pugi arjerding piklone to make ha 2012 aning kan pen non lo kagos ti relate short long aging to the file along there lo hala so pen lo la si a hok lo la ke PGR VGR along le pen ke eviction nangi puke Assam government order ta 2017 aning kan ta do laga order la helu la pen Ladakh Assam Land Revenue Regulation along ke to Rule 18 la bangke order ki pi notice anda pinang ne puan forthwith pusi pu dei dagyo lage la solam mang entum ning do pemela lage shall be removed forthwith by the deputy commissioner pusi pu hala sir plain district an ke deputy commissioner lo da ke council ke equivalent to deputy commissioner la si la tum meeting dona la ko alam da abi non ke non je inquiry ni aku meeting dona la ko hedi alam abi non ke muthe ilita ke se kroi don lo baru pulo yo ante meeting do dana pula seta meeting ke do pensi jaha dum nang kroi don de lo te eviction nang ni palam kali da ku lo Assam government se order piat lo Assam government chota kali Assam Land Revenue Regulation along se tok do lo lage Assam Land Revenue Regulation 1886 along se do lo Rule 8 along Rule 18 along se do lo lage 18 do olang la da sub clause ke do hai Rule 18 ku se ne di pulo Rule 18 forthwith na notice tapi nang ne baru ke hala bostu pe ne hin oja pota si notice ke pita me setan de ciklo yon irui to kang tim buta akama belu la mang de ni tum ka chini la hello an par ke ni linang an tu bom le lo tending ole boget kana ani tum sources pen karjulong nang tum jong si non 20 year ni jong si positive response avi pulote nang tum karbiang long ban phaji busiar jong la ko an hok la ni li tum bon tong ke pha pone ba kopia step lo ne la bang ne li tum ng setan no mat ke ni tum lage pangdak de lang lage false false pugali chingwai et lo ni tum pine ke claim ji po bang ke tetapi si claim po ma bang ni tum thaning tum de lang no la karbiang long ban ke phaji po bang ke la so bang la bang kali ban chot po bang kali lage ban lo ne ko pilo ne ban pe na par serious mu chot tong do yin ne pu de ante la non la 19 ali yong si chingwai pen PGR VGR along lebang ke eviction claim po pu sirai that api lo pulote eviction a date comment tu si ke ni eviction nang si na hala tum ke date hala tum si pinang po council si hala tum akam lo la bang date ki pia bang ke na tu banding hangke election pe prap over si lo election of pram si lo la ke election ta claim no po bang ka lide lo tenge election hota development akam anke aprang pen ki en bomb akam anke claim bomb ta mi angela eviction akam encroachers eviction kala ka aprang ma problem laga di laga claim bomb ta mi election le do seta problem bang ke election hot bang ke hala munit bang si kam ke claim ye tom bang si kom re ji mini la si election ke claim ji sung krung ji mini tema laga seta claim nang ni po bang kali claim tami claim nang ji acha sir tang te la to VGR along le along eviction order do ko fix tame la na ni tame kar bang to mas council pen la bang so VGR along le along eviction sa dal pathang nang hin ben pilo sarthi pangcho long le sarthi phangcho long le la pen ako do lang pu si pu penang anon al amen nang le lo ani si rong hang asam ko lo ne pi ma yong terang ma yong rong hang ma yong la lang par pan po lo di atu mi hata ne li pu dam lo ni tum la hala bang so che dan don lo ari thu ak dak ke hala alang li tum chiri thom kep do ama bihari tum si kheti pa pe claim bom
amat alang li ke aku kecelang dak metang long lia pojo kecelang dak bihari atum le claim seta alang li ta achitim lo ne pini long dun masih cedak amat bang bihari tu bang tu ak de amat case pilo la ronghang samu pilo amat bang bihari tu parlin pak kaparlin kesi piturong asop pi pan ka chone pu puturong ye pu amat non thang ka vino dak la non nge vino dak mane vi me he sedala ke poisa ka ve pena jo kes ka che dan sum krum lo hala ki dup pena jo ki un eji po alam ta kali unda ji mene seta poisa ka ve pena jo na sini litungge la judicial court ta binang ne pu ilo mati itu metha court do la teng hala teng claim nang ipu ni na prang pu bom le judicial court one to der manon ke tu poisa ke on do ma se hai bom lo akam bang poisa ve to bang ke tu ne che dan unda un ede Bel ke anji suri cap batai si suri cap for batai si mat lagu unpo itu ma Franken district court council court le council judicial court le do asonte poisa ta khoros kam me de chigente la si 6 schedule pe itu mana pilo paragraph 4 and 5 along itu man jakong ta nang pilo itu cheklem ke det kente non ke a court ke do bang horobong biroi ke da Jini lo ni yok da sang man ram panghuji son si tu nge bi thurong ai ki sung ge tu travel la tu poisa nang I court ke chedan pulote advocate chena je nep nang I police pada bang pine pinang elang mene la son akam ga nge ni tu son nge pinang ne ma sa ka chini ne to bang ge police tu na choang mare la pulo je plan sir protest long nang list kami dun lo kheloni long batumi dik dun lo lapen ka so protest long all party conference tumta do lo lapen ka preka tumta do lo lapen karbi pa joini se hadak penang an tum chingrum lo la se halo dak bang ke isini APHLC long live po do lapen di kumane ke ason political parties long live plus on ke taram lo pik la sin non apor la so situation hot bang politicize bang akinang sort ma laso alam bang ke neli amatha non neli ningje ka phere po bangali ningje da ji seta jaha tunge kachini ji phan der chot ji langbot kachini ya phan itum political akam nang ne pupula he chipu di lage karbian lo political chamata nang ne pupu he di nge chipu he di political akam dak man nang ne pula seta atumi ka ching room pu anta political sai sel political science along it okay di college ka porhe tanga tu higher secondary ka porhe tumge political science porhe long lo gadi halo daket tokke politics puge pilo kopine sungkrung lo non VGR along le la son bang na ke right tip lo jat lo angel la kape job je phan ke claim la ke politics le alam bang politics puge election ke che dan chot le politics kali halagi electoral politics seta hala electoral politics pensi non etum VGR along leta bihari tu ngache right to at lo 2017 aningkan BJP atum Pawan Kumar Rai pan tiket pidat lo penjadan lo long ye pa netum APHLC hala surge APHLC kali 24 6 schedule implementation committee lapen SSIC pulo nili tum chedan lo ye la phan perem nangi pusi nili methang ma ritakram sapi long son enjai mane ni tun thon sing rong ha ni tum hada abattai ka canvas dam amat ajha dinge pichong lo dang to canvas dam puturong ni de canvas dam ke karbi phan dak pe high vek nang ji aport karbi candidate tum anching waira inu thur chon lapen Pawan Kumar Rai phan perem vek nangi akhe mahala ke kachen election naga contest dunjia jakong ta ve aror $60 teng pen ke pusin ditung e claim dam amara phige tum pa pe hai turong no karbi tuman na pidun lo Pawan Kumar Rai phan pe hai ya pa politics lo bola di politics lo di la hal so politics pensi alang li ke rat aja kong long lok lo rat amended demokrasi teng pen pulote rat amended aja kong long lok lo Pawan Kumar Rai long lok pen ajo alang li presiden along prime minister along ke damji aja kong da to kok lo
Presiden Prime Minister tung ta alang lipan Arjuna kok lo atma alang li inute lego angali Karbi la pen bong Bihari tum chingrum pe se alang lipan ke toy lo kali mangala election na pe hai lo ke toy lo ke la so alam itu ke chini ni la so chini vek tik tik di ili tum Karbi tu ke rembompo la si politics pen kali politik do clip nang politics nang ni hodei padi la ka kali lu abinong ke bang politics so de claim lu democracy pen politics so de claim lu Sir ne non la 20 year ni nang tum man nang hang lo la solo nang tum copy si place un po eviction claim nang pu ke place un po tema so apart from this last copy bang si place ni litung ke adjusting pick lo ka din ni tu claim 6 schedule implementation committee pen pulo je fundamental rule fundamental lo la paragraph 2 sub paragraph 7 pen election ka pe do la pen voter list ka selam allo selam bek nangji pulo high court ta ni tum high det lo high court order ta dak thonam det lo hala su ji thonam det lo 2018 ani kan si 2018 July yes July 13 ar ni si order ke pas ke di neli tum thonam fit lo alang li tum long le sitan ni tum aku thonam tu lo claim sarang no ku claim kleda ke di hala allo selam lo te hala daksi itum tok nang ji hala so lo long si ye 6 schedule area ke la ke tribal area what does it mean kopia me ortho lo lage dam kopia meaning alam thi kopilo tribal area pulote latum si longlia pata to long chok nang ji latum si cherai thip nang ji tribal latum si la pen tribal latum si election la thur chok long nang ji tribal latum si vote ta pichot long nang ji council election na long abang ke la pen sakurian ta tribal tum si long chok nang ji longlia pata da la tum si long chok ke do an lo jat ta chai nong ka bang reng ya phan phala ba bap ke rod daman ta itum si claim nang ji di chai no hi ke jor an ta itum si claim nang ji la ko an lo di ante la si hala so a lo selam de tik tu ke di itum non ba amen than ji pu se ta di ko pya lo ban lo itum than ko per the ke claim ling ta det ka chari pu lo tan te a lo ban si claim nang ji allo do nangi non hal allo si tu selam le de la si non ne litu demand ke hal allo selam serang no 20 earn di bang sub paragraph 2 sub paragraph 7 aku tak sen pini ko lama enam det ta la si non bang ke la so earn ni ke jasmet bang specifically ke la PGR and VGR se sing mai ji la si non nang di pulo solam paklan nun ji pulo jong si la so paklan no de ta na tu walk out de ji mo hada walk out de ni tu ni la so no walk out for bang ni tu mai claim clip itu mang la bang walk out aku cingkidun pe meji atheman nilitum kache song ke parliamentary struggle nitum mang chechok che theng nangji po bangali lai chechok che theng akam bang nitum claiming tum te peran di la sona bangali nitum bang Kasi sir la non tribal la tum phan voter list ni than et nangji pol bangso kang than thede de posiki ni ani tum kar bi to bangso kisum khonang ko kadang ini gipia bang pini pidama bang ha table la thak sila specifically la PGR VGR le ardina yo la ke tu nitum agos isia tarik si nilitum ki pidam ke la honorable court high court order yo la pinsi nitum agos isi 2018 ani kan si pidam anya bang claim ke de lo claim ke der man tunge election hai de tik claim ke lo simple kotha simple alam lo da VGR netuma bange karbia tuma bange kama thanange VGR der le tuma longli gali VGR bange election nangi along aprika nang chura nang chu enun bom ta mi po bange lung korigri along aprika le tribal kali tu nang chu enun nang ni itu mangipu lasi along aprik sita VGR chot kali atumi ne liga ningjeta dal railway line along po anno bang kedutang di ka chu etlo latan itu eviction nangi pusi pupong bukulia long ta lapen hadak jadop rai grant bukajan jadop rai grant ha British pen pilo non carbiatum council atum khajana ta room dam long lebodi ko puak kam lo lage
1400 tribal are 1400 bighas along le tribal itum lutam thulong le la kalite ga 6 schedule la teng pen ke itum et lo ke halata itum che rai vek nei pusin itum pulo jawdok rai gran mukajan hal antal Asam long dolang mati lah soal terang. gran ke asam ke bolis et lo Ekar beng mana English lah. ka biang lo ke bolis ta pupela thang de peling samri thang na kami de na hello itu ngi chok chen de dopik eklan na la तो पीजीआर क्वेश्चन दोला PGR सुगे लगे सिंपल कथा लगे माने बां हाई कोर्ट तपु एडलो सुप्रीम कोर्ट तपु एडलो दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अलाम सी दो के जो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय जजमेंट सिविल 1123 2011 अनिकान सुप्रीम कोर्ट अलोंग के पास लगे लासो पॉलिसी हाई कोर्ट असम गवर्नमेंट तुम ऑर्डर के पीलो एविक्शन नंगजी प्रू लापेन ट्राइबल तुम हंसी la eviction debt lote jat le claim sita hadan nang tum school levy sita hadadan dispensary levy sita public utility ason an levy sita scheduled tribe tum hansi claim pichot nahi pudak tok do la bang tung singi da that scheduled tribe pud hedi seta itum 6 schedule ar lo scheduled caste ke kali lo scheduled tribe la bang thana sime bodi la Jakpal Singh versus state of Punjab and others Google on kalang mate long PGR long le na tum pen tami eviction nang ipulo la peno la chisong mo ta ko ki posi eviction nang tu eviction nahi pula lagi itu malong li lo ke itu malong li lo ni lin lam ke thanan ta pu bom lo PGR mane professional grazing reserve bodi laven VGR ke village grazing reserve kopi apa se ka reserve lo chainong chelong wo phak bi kapang reng ya phan non ke chainong chelong ke ave thu si bihari si joypun hada la helo ni tu ki pu ni tu ma chainong chelong si adak do nangi bihari ya chainong chelong kali sorry silom jing tu la lani phai inquiry to si ching phai positive bang pe tang te ka prank prank hem phang song ta la tum ta chi soi ji pulo la na tum chi song rap pet tum su ku ta kan da la tu ke chi song rap pet nang ko po chi song rap pet po la komat nas labang so che song long itu ma long si bang ming pu ma mate party long pu nang Kali laga tu mita wang nai pu ne tum pu dun de ke di ne tum sigi dun ke tu mita kalang lo kali mangalang di ako ne tum dun de le lia ko pen da APHLC amune bui hu ka da to ma na kali pinia lambang awan tu ta lang tu pinga ha kolomati yo pinita ne tu na chip CM apan aku lo pidam tu lo hala newspaper rong bi hup tu di dining table la la lo sisa la bang ke la original tina la idun dat ke chop det ko do te hada wan ulu ga lang ni tum pinita ko pudam tu lo je ciklo yang trok ang bong si hala paragraph 2 subparagraph 7 ting law silam nang ipulo di hala silam le ti tum electoral roll but amen in kanun edi la sini tung la si pubom la silam serang pulo abe handa ke tok nang ke itum long power ke dojia phansela so lo long tok nang i amat chu council tum village council law silam lo Section 5 along bang talk to that. Indigenous atum ange vote piat long yi putugo. Ang indigenous puge lage kachini sungprung komalo indigenous. Ang sister 6 schedule long tribal pusigi pu indigenous pupe. Ang halage silam nak bobodi. La si non alang litung silam di pomat indigenous putok unturong pulilo te lage tanga level lagi. Tribal putok tip nahi ada. Schedule tribe atum pohadak tok tip nahi. Non selami bisa la si pini nang le tum han la kopi nang pidun po pini ta ko ni tum pidam thulu Hadana first chairman sate kamsa isia video viral do karbi rong bang ke eviction nang ki okun mai sunang lipo than nang ki ko karbi arong la pen tribal arong anke karbi chot kalilo kuki tame reng ma tame
Syam tame, Dimasa tame, Garo tame, Khasi tame, Latum arong anke itum eviction nang ji pugan itum cekroy dundi. Eviction nang ni lagi. Forest arlo ledo sita eviction nang ni. Kopya bolo forest arlo. Kedo sita. Athemahala Forest Dwellers Act puta dotulan. Hala tum pan Forest Dwellers Act ateng penke pata pi anang ipu jada ke pu. Laan to tagalila. 1953 July 21 Aprang ke Karbiatum arong ahawat anke patang cipitang sai selo. Ramhok ke cipitang sai selo. Itum cicini ne dia nama. 1953 July 21 arni ilitum aramhok an ceken sel lap. ALRR ding dia nama. Ceken sel lap ang itu ngenong iputu apranga ACM tani tu mangno nang ningje an si ajar ding oelang irui ciklo yang ta belang arko. Itu aprang ke pata beda ke pujan nang ningje tu. Karbia munit. Ko pusi karbia munit le pata be pon nang ningje tu rong le loma. Pata ci ron etlo itu karbia ron pen. Laben hangat kukia tunda kukia ron pen. Di masa ron pen bang ci ron etlo. Laben halabang so ron si enang ji pusi sik sidul kaselam hota kaningje ketok do ada constituent assembly debates along. Angge itu nge emetang si se tanpe. Angge itu nge pata we puturo. Non nge CM long a file pe bulu PM long di. Long le nili metang long le mata bang omane Chakraborty si initiative. Amane le pata na PM lo na hala khajana ni li GP long le de. Dagil. Council na claim bagi. La so de ko an ka de therak me ong sin nge ye de le ne tu ke. Sir, nila tum Karbi along today pen.